الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Balik tani kata sebku anuin pasal manusia makapasi puas amban dem kelewanin us betek konsultan samian makapasin dem wadu manusia ko itu bisratan di yang mereka temu mukaddiman itu macam seperti puas resulta pagkakat telwates tahunin resulta in nembuah makapasin nembuah makapasin milik tebisra tagna en makapasin tetel mu'min mu'min makapasin sewasien dari asidiyam mansie us tagna tagna lesa mu'min lay kore tebisra deluin ni alai tinen kehinang de yemen saban de makapas mian puas amban pagagad resultain ni alai ni nangwe de TPS dalam card atau dalam mian sahadare tagna teis lai yede pinne me mu'min makapas ye mian sababan bil Allah subhanahu wa ta'ala alladhina hum fi salatihim khashi'un saban yene pagsambayang din katalew to Allah subhanahu wa ta'ala kisa katalew in saban din makapas duktain ang sa mu'min puas man pagagat sa si ello pagtenggele mian sewaktu situ si ello dun niya magsambayang katalew pagsambayang din katalew karena katalew tu Allah subhanahu wa ta'ala ubus kedua makapasi walladhina hum fi salatihim khashi'un ternatak na yung pagkapasan din ubus pesunu walladhina hum li furujihim hafidhun pagkastimisrat din yan yan may aurat din pilihala we de gaya tinen pinasakaran gay pine mian inosal bang dumen dosi ina bakasinala lo Allah subhanahu wa ta'ala sisiye ina me kandahan de samian bang lelahin dibikini sa badendehin si me kelahan de gay tinen awe pehla de warat samian ubus pesunu bakapasi ina pine walladhina hum anil lagwi muridun ina manusia sikemon binatal wa Allah subhanahu wa ta'ala dokne Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesi piu paharap ini pe me binatalin ambanhinang binatal wa Allah subhanahu wa ta'ala dok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itengge makazari piuan gesi piu kesa hinang keruwe nian hinang kini hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala gese piu gese pabatok si kedue mian anil lagwi muridun me binatal wa Allah subhanahu wa ta'ala si qaul ibisara gese misara binatal bangay kanta binatal Allah subhanahu wa ta'ala le ine mula-mula mengendusta gese mencari ngendusta bang mu'min ke mencari ngendusta samian Allah subhanahu wa ta'ala emian anil lagwi lagu bisa dusta keruwe bisara ganiya peidane gese piu kuma ikit benan sinin turi hajar tipun sa ini bisara kini-kini ngengwa histori ng samian
Ubus ini kawati kene balap kemon istigana anu. Si Abdul nganggo ada samia. Pensimali ko naging kipen ni kasulaletan pekat de kurao. Pensial to piung ko. Pensimali pensial mali ko na guna balik siyo ya pepi kurao. Garia lo sa petine. Tebi amian abang si Abdul laka. Pensimali pesong ni. Dembua bisa si Abdul pensimali dua ni dende. Laka tebi amian pesong kemon dengan itu samia. Garia bistara Allahu garia gunane bistara na gunane ke manjari bang mu'min piyo ubus Allahu ini bistara mi Allahu sikite ko itu pasaplag lu sikite ko itu pasaplag bang tu sampai tu so temo ada sampai si Pilipinas niya ada tu banggero bang kita bistara piyo bang ke pegor kan gay yan alami niya ada tu tige ko ni ini tu samia pagarunya ni bistara samia kaya labi. Lu si lahat sa Pilipinas, bang niya, tag na magkawin do, nag-organin. Kung ito, mag-graduate, tinamat si nursery sa amin, minalaman na eh. Ina malaman organ, pero do malik sa amin, organ sa amin. Pag ito mag-graduate na konsumo, us magmalam na kubo ito. So ano ba si may college, si may high school, si may nursery, atau may mga anak ni school mag-inom katas, pero us pinatinamat siya, us inorganan na eh. Sa iyan. Naikinilami. Gilami pagkaradyanin, gilami pag-graduating, gilami pag-kawinin, mangganya organ. Nus piyo na ahin kayo putudyo. Piyo na putudyo. Ini, pinakilala ini, music sa amin, pesadalim tige. Ini, lagu. Bang mu'min, bang mawaya akiti bihitin ang kainan mu'min makapas puas amban pagkakatalotos taon lai sa malay suwe kiti bi anillahu muridin patala kiti amban sa iya dakiti biyo dakiti biyo ka aniyan luwe ko ito enan basagpit na ilusi kita sa saitanin asalagay iyan sa may ulama yung pesong sisi ikan may katablikan yung pesong sisi so tabiya miyan mismo may katablikan iulo sa miyan may 40 days, may Pakistan, at kita ko ano. Asa gaya ko tayo niya, kita ko matako. Niya lo sabi, duk may sahala ni pe. Niya do bigison ko yan na story. Sampai may maglimot lahat na sabi yan. Paasak si politician, di ba man si Mado sa limitan. Umusi udo, asal teanos public, sampai may mansak na sabi, mansak na sabi yan, duk sahal ni tablik yan, puputablik. Ina yan, antayan mo siya sabi yan, iyan, itipit tayo. Maglatag lahat, di ba, sa magtablik. Pagpasik si politician, badok nga, aso ka sa kandag, magkungsalo ka sa kandag, magbarang ka sa amin, mansak-mansak sa amin, nipak-nipak na, uspewa. Naso iyan. Ina yan. Ina, kita dapat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ina, kita maglatag lahat sa amin, dunya, maglipas sinta sa amin, basta magtablik, mag-aga, mabuktua, yung mga ito, mansak sa harapan manusia. Ina yan, siya. Gaya ko nabiya, public les Pilipinas, les basilan sa ate. May katablikan siya. Gaya kami sa kewon. Suweli ya, sabi yan. Namas pasong na mga 40 days ito. May masako pa tag na. Iyon di misambuagan, makanakin sa amin, may usmako sa amin, may pusar, may sari bumagsako. Kasi may naman maraw yun tuksahan na sabi yan. Magkasiluan na ngurong siya, ngurong si basilan sabi yan. Ina, nasa yan. Bang mu'min, except tabi, lug tabi sa bayangin, lug pag lug tabi nin, etin dunyan ata hatdo gani at kenune. Itel watus taon, isang tayo litep man sa songot. Doon pe narkain gana tamanan ne. Iyan pe hadja man sa gagapan na ebot orasiin. Gapan na ebot misong tao. So may hawa para sa wings na lutusuling ngagat kita sa amihan. Ini aramin. Nakueng pe pagpost na lutusaw di dalam ebot sa lama-lama pinigil. dalam nargasan waliyadu billah. Iya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini manusia mukmin. Maka pas puas amban ulai pa amar Allah Subhanahu wa taala tekar sultain. Ini manusia amban bisarane. Amban hinang dahinang na bang binatal Allah Subhanahu wa taala. Binatal wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bisarane si kewulne mian samian awe si nangne si pemisarane samian GPU bang ini mengatakan gay sinari wallahu subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya makapas ubos mengkatasab ko amin ngata enu mengkatasab ko nasi nambuha bisna ga ubos tibikemon yene pinne walladhina hum
lizakati fa'ilun. Kata saya puinin. Ini sahawan dan makapas. Si Allah Subhanahu wa taala, amban Allah Subhanahu wa taala makapas ye tek resultan yang rasmian. Ini manusia bangsia keurungan harta Allah Subhanahu wa taala yatinen pengurung de peluas de yene ganta hak Allah Subhanahu wa taala sene zakat harta zakat ubus mian inin sawan makapas manusia si urasien mian ini si begia sabine ni harta de samen te pengurung Allah Subhanahu wa taala sisi ubus bang umabot si nisabne bang umabot si yene gantaanne duk si waktune etine ine ga pine ngurung wede aga inuriputan wede ine penungurung wede si karena ine ganta pine anu Allah Subhanahu wa taala si pine wajib Allah Subhanahu wa taala si samian ubus nasinin nyere buah kisah mian pemintangan tebi so kita kisah tu nasi jadi pasal si zaman Firaun zaman Firaun dia waan ni pesunu si dayanin agen bang si bulawan asal dayan bang Firaun dia demua mata ni ini dan Karun pegedu asistanen Karun duk Haman Firaun tagna umus Karun ini pengurung tuan si karyahin ubus sampai me bulawan nen sampai agen ngemut aje nya behinang we gede be takole asalanu sampai megina eko megina etam sile me ayan bang lusi kita ko di Karun hina we samen ahin bulawan ini awan do men aje pingisan men pegi gede me semek ne me lu samen sal ini sek nem bulawan ko me bende ko me dire ko me ini be samen me kekayaan ne me dalam penginuman lelai di samen sampai ini awa kebulawan ne sampai me tamsil ini me amian megroi hina we samen inang net do men me kayu mabas asal bulawan te ubus dembuah ini oras si zaman Musa alaihi salatu wasalam sini magano pegi Firaun nyan orang betik kisah balik si anu na orang na oras ni kisah balik si mentag na mian terbehunen peninsana ni me enuhin mian me manusia ene Bani Israelin mian inadu ene mian ini sini jawabnya asal bagian dalam mengontrolan ini pun we di sambian we ubus denak magtrabaho us kis nuluang kay durungan saben me Bani Israelin wasal di us bang lagi magtrabaho binitay we di sambian binumian us binasa pome sundalo sambian binasa yen zaman netinen gabi Musa mian haji sampai haji di sambian ka sampai gabi tumala yemen terbunen mian pegi Firaun asal nen men Masri yen Egyptian mus Bani Israel mian sedih bangsa nen ene meti Palestinian netagna eme Yahudian ne suwe me Yahudian dumena Yahudi tagnayan si zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam masalun pas si Musa Islam siye suwe ko itu yan dumen pine ke ene ang manusia ko itu ne Yahudian Israel so bang zaman Musa ene yen menurut si Musa alaihi salatu wasallam ini Bani Israel terus dembuah mian pigita kale wede yene Karun na sadaya manamalan siya kinugto dengan kinakan yene Bani Israel eren penginang de insamian nagtrabaho kay ng anuan ginawan kinakan mus pegua se si anu pegua se si magpare do me sahabat nen si bata Haman Karun mian kwe sentuya ni tinanggung-tanggung dalam kiuman sa magliwot basa pegua duk semek na bulawan duk kinune sa ano be sa ano nadam be ini maglibot dalam kiuman Bani Israelin si Egypt ubos nagsamian pine me manusiahin kana semek na kinakan mian tinanggung-tanggung me sa ano samian lain na mabay samian duk me dahawarianin ubos waka pen na Karun pengurungan urwanong penne kami basa hak ini kan tuan si mian kawin penne
urung kau benar si kami miskin pede kana kami kana sembik kami sama nabi sallallahu miskin ini pini ain etinan paano siya patuju na ba siya sa amin nambangin pagpaabot pisi yes penanggunganihin sinipa ano ay nang bandiata penanggungan mga patapit mako sa amin menutangan sinipa ano karon niya dapen de kapito ini pinde kami basa me gani diawa pinde basa derajat ng ban hayawanan ng ban me ini me binatang ini pinde kami na gurane me abid kam pinde basa me punya sini pa ano ni kana gurabi yan nakapil talaga binasa ne sedine me binasa me sundalo sedine me binasa ne manusia me sa me Bani Israilin makase tamana makase karande nagaane de mo oras la dalam majlis dalam palasone ngelibut tenunen ngelibut ke mon me kakayan na biretat ni me bolawan ng samian ene me sentu ni mian ilang amian sa bolawan ke mon ilibut una ano may asalon chini pa tenunen na la iresang magurano sila tabang ko ne paglesane jog ng bandiata etin ililugan sa menuin masamallahu bil ardini jog ng bandiata yu larak kaya may alarak may sabi larak ni pagbag ng mandiata ino me luma sa larak ni nubus paglarak asal ano sa ini linog inilugan ni oras miya ni karon miyan umus sampai larak ni niya dembuwa sentuna ta manaba ni bulawan kemon itag na eba sa harapan ni pag eba sa harapan ni men itag na pasek asal aro larak sa miyan kepak bulakin pergi burak si samian eme karun mian kapan-kapan mian inan mian kinakan we peluang babulakin usna di dalam burak samian usna lain si kemon katambak ko bulakin ari iswaktu yan ini kematian den karun duk kemon ka ene mian kekayaan mian balawan mian lain yang tambak ye kinakan bulak di dalam bulak suara mian ipo saja mempelingan ene mehtinan magbano dalam keuman samian we ini menawarianin anu tekkas luma magdamber bor magdondangan sama ng dari tabangko dari dalam palasone lenian pinitekkan wallahu subhanahu wa ta'ala bin si azabin si hetinan kinanwe kinakan kalawang bolakin uspo balong bolakin ini dalam bolak kinakan sampai ko hitungan iti kiswa no sir pinay lusi dalam pyramid si yan basa bini basa si Egypt si lagi kanam kastabi si Egypt pinda si Ihram kuno ano tingkat di dalam TV basa dasanya bang mimpi ada lu be magpayam ano ang garo tikaswa jadi ka tikaswa kagaya ng mga sampai ko ka tikaswa so may bin basa lu siyan so Allah walang ya kita bante Allah taala itin ang kudrat Allah subhanahu wa taala ka tikaswa bang tikaswa dahat na pinakadahan ne manusia dalam dunia kurit dayanin ano neneyen mian tandaan mian nagkuripot tandaan may kuripot etinan eriyan manusia kisigpitan yan naman sabihan dayanin humus pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala siya pigasap ka pangurong gaya ngurong isa ng garo magkagad si Musa alayhi salatu wasalam gaya magkagad sa Allah subhanahu wa ta'ala si kerwenen etinan eriyan may kuripot iya gaya pangurong wene yene harataan ng sabihan si gantaan Allah subhanahu wa ta'ala si ene yan ini mewajib kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengna arta samin te pemurwan sikite niyen walladzina hum lizakati fa'ilun ini mengadesabun manusia makapas amanihen si waktu yan manusia makapas ini bangnia arta tebi bangnia arta bisamian kami megkasinen etin bang tuamot sinisab na rukmamot si waktu ne etin aman sabanihen maka pas manusia ini bang pengurung ene kata Allah subhanahu wa ta'ala atau hak Allah subhanahu wa ta'ala iya us kene balik ko dua lagi kita antibena sampai ina pusan dan balik walladzina hum ala salawatihim hafizun ina pusan dan manusia yang magapasin mian ina pun perkuat ko ina pasal zakat lay mian ina pusan nen kene manusia yuhafizun ala salawatihim manusia yana sambang lemyoktuhin itirin pinihala wa ide umus nanesin ng buhay ilmu te pengurung ko sige tibi mian pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sine pinne man qala la ilaha illallah
dakhala al-jannah. Di sini manusia mereka bicara la ilaha illallah atau bersyahadat la ilaha illallah, maka asik di surga Allah Subhanahu wa taala. Binin bang dede ipite atine perima ate binaja mopot nih gitu ngene anu te bene ene bat bene ene kalimat ini. Iki bicara ini. Jadi saya bicara dengan nembu ini saya mengaka sini bicara kalimat la ilaha illallah atau sini nembu bicara sini pinne ini pusat bisaran kalimat la ilaha illallah mereka surga manusia ini. Upama abdu walik manusia pergi bicara Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia kabael lew makbat nyan aja la ilaha illallah so tekka waktu pacarin tekka waktu isahin tekka waktu zuhurin tekka waktu asarin sabian tekka ramadanin dia orang maghaji dia nambahaya dia mian muasa dia magzakat sabian suwe asal patat tapi sekali la ilaha illallah pergi bebegan ilmu mian abdu pergi bebegan dari bisarabian sini misal kalimat la ilaha illallah itu surga manusia ini atau bagaimana lalu narga jahannam manusia ini itu numpang dia lain dalam pengertiannya ini kalimat la ilaha illallah itu imannya yung di ko bang singgi balik manusia gay magsambahyang dugay magpuasa dugay maghaji dugay magzakat sumakuha basta na sige ilmu yan ang bandang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyo may ko sige bisrale bali. Nagkesek surga iya to gai. Bisrain sai. Sisina misara kalimat la ilaha illallah. Atau manusia mati may kemo kalimat la ilaha illallah dakhala jannah dikek surga. So manusia kay magsambayang. Manusia kay magzakat kay magpuasa umar sa iya. So misara kalimat la ilaha illallah iya. Bisrain ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, siyen etinen ere itu bisrain tu bila Allah subhanahu wa taala pinne walladzina si sambayang haja. Tane pinne no so sambayang betul haja pinne walladzina pinne ala salawatihim yuhafizun. Ye manusia mereka cek surgain. Ye begainin pusaka dan ke pusaka Allah subhanahu wa taala hin. Tabat cello kiamat alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ini manusia ini bosanen ini walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ini limewektuhin supaya pindah pihala sembahyang din. Ala salawatihim diman sembah bang bisa niya magsembahyang bang nembuah dua hotel luru sempit begumpaci. Nasi bisa sembahyang ne. Sembahyang ne manusiain. Supaya bangga kompleto lima sembahyang nen gero magkumpaan demikian pesi bisarami Arab do bisan tabisara wa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam malik ko bisan malik man hatu pinnayen dawa ko tawa ko bisan malik daga pinnayan ko pensyo barbian ne garo magkumpaan siye so mang in magkumpaan nan sin tabisara wa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang magtuhot kemon magtuhot kemon magsambahayang kayo maglime waktu kayo magpuasa kayo maghaji kayo dug ine patatap eten kayo si ine kalimatinin sampai tibo no mate bisara nan sinin bisara nan sinin so wa pagkabirian ni siya musali matag na siya ano ikibsa siya so kayo sulok kaga memituk na sa amin kayo na gunari gero magpat ko sa mga ne gero magpat siya bisan siya bisara so iyan magpumpatin pag magtut kayo mon mga nakantuhanin dug etin patatap kitabi kaya ini demu ban saja na zikir tu Allah subhanahu wa taala duk semura-mura ne hinang wajib pahala ini berzikir kulit bisratan bi ini kepengas tu Allah subhanahu wa taala ini kalimat la ilaha illallah kita magbo kita dekatan kita sunawat so dia la tem misal sabi kita bisa gesu pekelese ini dia magpahala tu Allah subhanahu wa taala ini pahala dan kulit bisramia ini pinasik Allah subhanahu wa ta'ala tabot jalla kiamat delen kapan dasarnya ubus pesunuin sedih ambanine maka pas Allah subhanahu wa ta'ala ini nian ini po samban ini nian pitu perkalamian ubus pesunu
Pero Allah subhanahu wa ta'ala nan sinin am gapain wi emen hilang tukid-tukid sa minangin magsembahyang kayo magzakat kayo patal da kayo ngandusta da kayo tinen mian magbisara me mangakatu anuan le me mangada kepungan le mian pihalaun mian ini aurat musamian ini tukid si bisara dan buah Allah subhanahu wa ta'ala nasinin yatin ga ada pinai loen sine magapasin sine magapasin tabut cellawien puas aban bisaramian sinuan Allah subhanahu wa ta'ala man kana yarju liqa Allah si sine mabaya si sine manusia magkinaagen maghinahena man kana yarju si sine manusia mabaya iye asal ngase iye megkeso aduk Tuhan deh tabut selau kiamat pero Allah subhanahu wa ta'ala si sine mabaya itin megkeso aduk Tuhan tabut selau kiamat sedine amban ede tinukid namian dan sinin enggak tinukid Allah subhanahu wa ta'ala sumegua ini palyamal amalan salihah si sine manusia mabaya megkeso aduk Tuhan na Rabbul Alamin duk yemian te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sen tabut selau kiamat Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha iwala fi suratul Kahf Israel sine manusia mabaya megkeso aduk Allah subhanahu wa ta'ala pero Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia denal in manusia tagnaanin yene kad aflahal mu'minun manusia magkahagarin magkahagat tuju Tuhanin magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk Imam sallallahu alaihi wasallam kaysa yene si magkahagat siya yene manusia bangkenianin magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala duk magkahagad po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amilus salihati duk maghinang siya kemon hinang mekasulot kasulot ko Allah subhanahu wa ta'ala duk hinang kasulot ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat lahum jannatul firdausi nuzula kini ane manusia dua perkara lain sini manusia magkahagad duk manusia maghinang mekasulot maghinang hap sa amin tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanat lahum jannatul firdausi nuzula niya sisiye pengurung Allah subhanahu wa ta'ala jannat jannatin in dumen den buah surga dumen jannat bang tinen mian si bahasa samian bang si bahasa English kita angkuti atume si folks manuin ina de plurals bang ekka folks bisa ekka bang si bahasa Arab ini jama ekka eten dumen eten surga in dumen den buah surga so ekka surga na ekka samian ini bang manusia magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk manusia hinang ne kemun hinang mahapin abdu mekasulot tuju Allah subhanahu wa ta'ala hinang ne duk mekasulot si Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengurung Allah subhanahu wa ta'ala siya pinusakaan siya Allah subhanahu wa ta'ala yene pinne mekasurga-surgaan samian yene mekasurga-surgaan ambar Allah subhanahu wa ta'ala kanat lahum jannatul firdaus ina jannate yene ko te bisrade luhin bin Allah subhanahu wa ta'ala maku kam surga si Allah subhanahu wa ta'ala yene surga firdaus sabe surga firdausin yene salang ke ulam ke surga duk yene yen pegua buhein ke bihan amban dalam surga amban ponan den ene amban jannatul firdaus mian ubus lang ke jannatul firdausin bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene puas yene pinne bungan nene pinne sakur rahman sakru yene pinne rahman arsyur rahman yene bungan den atau yene pesunu amban firdaus jannatul firdaus lay yene arsy Allah subhanahu wa ta'ala salangkau langkau na tampat salangkau langkau na lahat samian lay dalam surga yene surga ini na iyen penugata wa Allah subhanahu wa ta'ala ini bisara manus Allah subhanahu wa ta'ala in sikit debi sina manusia magkahagat si bisara Allah subhanahu wa ta'ala sina magkahagat po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengurong mo Tuhan si iye na surga ini
Ini may kasurga-surga man buat kasurga-surga din sa amin pin Allah subhanahu wa ta'ala. Us yayan pinne nuzula kitikhan din petinan din tawat sila sa kiamat di dalam surga. Kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Pengurung Allah subhanahu wa ta'ala may kasurga-surga man siya tawat sa kiamat. Sine yene manusia magkagarin dia perkala kedua hidup manusia yene may hinang mahapit sa amin. Irwi, iten kemo ni nanghap kan si tukit-tukit ko dahil lule. So kemo ni nanghap hinangon bine. Tagana maghagat ni kam insya Allah subhanahu wa ta'ala duk si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kedua man paghagat bi suway na hinangon bine kemo ni ini hinang mahapit. Sama na amban dua perkara amian ini pengurung Tuhan tabut kita mati tabut kamati samian ini ke surga-surgaan ini surga firdaus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sab ini hinang do perkalaman pang tirang tiwi isa mag-iman magkahagad ini kedua maghinang hap sa amin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanat lahum jannatu firdaus khalidina fiha la yabghuna anha wala tatat ni selama-lama. Gini selumuas bangla ini siya tepi ni siya dalam surga mian dalam kalahatan mian te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala tawut etinan la isi etinan dalam surga lay gini si pinaluas Allah subhanahu wa ta'ala tatkal ni gani dumende ko si dunyahin eten niya kamate niya kelumuas katala tebi ambandet dunya gaine bang manusia umasik dalam surga umasik dalam neraka bakas tebi saratebi in kimetin puas ni pinapatay in memepetain nuk in kemetain puas na bisarate ni samian daan niya itin ang kilmuas tabi gene mati manusiain do gene lumuas bang dalam surgain salama-lama ni bang dalam narkain salama-lama ni gene itin ang pinaluas Allah subhanahu wa ta'ala nangkan do pargalamian mura ruhinang tabi isa mag-iman itin ang magkagad keruwe ine maghinang hap piti Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pasunod ko na siya nga si bisarainin niya atas dua perkala man kinisab tinima hinang tinbi hinang mahapit Allah subhanahu wa ta'ala. Niya atas dua perkala. Niya atas dua perkala. Maghinang hap kita memang bagi tadi siya kinawa tayo si bisarain. Kaya mo hinang hap hinang tibini. Kaya mo hinang hap hinang tibini. Sumegua niya asyarat de atas dua perkala mungkin qualified atau mungkin tinima oleh Tuhan inangap niya. Sinakan mengayapi malik pagkastim syarat ini. Sinakan mengatuan ini. Pagkastim. Dulu ketawa miso sini accepted. Hinang mahapin mungkin tinima oleh Tuhan. Binala oleh Tuhan inangap suwi si atas dua perkala syarat. Banggero lesi dua perkala yan. Bisan pe asal pus-pus na bang kita inikin na si kahaban gayro tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala wa hinang hap niya niat na berhir niya dua perkala syarat na magin hinang tinima ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binale wene nuglawi bang Allah subhanahu wa ta'ala magin binale wene hinang hap suwesi atas dua perkala syarat niya bin Allah subhanahu wa ta'ala man kana yarju rika rabbi rika Allah falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ini syaratnya. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Sini-sini mababaya magkaswa duka Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinan tinayima wa Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sa hinang tin kemon lebihan tin tinayima magkaswa duka Allah subhanahu wa ta'ala kok bisa nilumian sila hinang bagian ng hap bagian ng hap. Kaysa pita big-iman siguro bagian ng hap. Ubus syarat men mungkin tinima wa Tuhan hinang tinbihin ng hap duk tinima wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa palyamal amalan salih sumagua baghinang lay hinang hap lay kemon mutabaan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palyamal amalan salih sumagua ini kihinang ten kuya kihinang yene petut sinibite Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mutabah kerwe wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada sumegua ini sumegua ini abdo gay nagsirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala
Kaysa mutaba'ah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serat din. Yan al-ikhlas. Si Keru kaysa petuhot si Allah subhanahu wa ta'ala, petuhot si kahinang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Keru al-ikhlas. Lillahi wa'ada, wala yusrik na rabi ada, gaya kita nagduerwe, sulit kita ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala, bus-bus, pagtuhanan sa amin. Kuwati ba sa amin? Pandaganan, mangkintinay wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangtan bi asal hinanghap, sumegwa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala buha-buha, dok, ini silebayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikinagin. Silebayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pikinagin. Pinipis sambahayan. Pinipis sambahayan. Kuwenge pagsambang nabihin. Telway. Telway. Kuwenge pagsambang nabihin. Si masjid. Masjid. Si masjid awal waktu berjamaah. Si masjid duk awal waktu sambang. Sino pe? Sino kami nuin? Pinday Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tagna niya bakas pengejit di kitab hinang si poklo suwahib ini bisalay. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Nambayan ka. Pwede pagsambahan din ko, pwede gusto kita ko naman sa amin. Pwede paghaji, pwede paghaji na binom ba? Mabay Tuhan. Gapag-gapag sa paghaji sa mga kapi. Pero kuhan tabi, mga bisa inin sa mga paghaji, mga isa, pwede ka paghaji o tawag? Bye. Sa mga kuha kita, man sikimot, man si Abdo, man galib sa amin. So menghaji pergi kain mak, sikau kan kau menghaji na dapat kita. Supaya mak magtaw kita mak. Magtaw kita mak orang mesti menghaji na boleh mga magibajir. Ini pine khudhu anni manasikakum. Ito ang bipin ne. Paimano bipin ne bang ko yung busan paghaji ko. Sige busan paghaji. Sige busan paghaji no mga so bang ko maghaji. Sabi ko ka sa paghaji. Nasuway ko pipo si Malik. Amat na kayo bising kayo mo manok kote sa amin. Amay-amay ba kayo maghaji, di ka po si Abdo, po si Kibot, po si Tux, po si Malik. Niya ko rin ako maghaji, panggit ko magkitiw sa amin. Pagkipin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudu anni manasyakum. Paimano mo pinne, ngedo pinne kam sintuhan, bang pinne kam maghaji, bang gusto paghaji ko. Kung gustan ini, kung gustan, eliyan sa amin, tilaw sa amin, pananaga bang kinilaw miyan tinda Quranin bang asal benda kibasa Quranin kompleto tinda benda kompleto ko to tapi benda so benda ti ako maginang masjid ti ako maginang rumah sinadyahanen tinen me 500 square meter sa amin bang piyekan lang sa amin lay dalam Quran tawaga bang piyekan sa menton lay dalam Quran tawaga pin me wala man lay nga na kulang dalam Quran. Ini, itu kung pinapakatan ng sangin. Na pinquranin, pas'aluhan at dhikrin kuntum la ta'lamun. Kiyaw engineering. Sa amin na dyan rumah, engineer piye ekan sementone. Sa amin, jahanan piye ekan lang sangin. Sa amin, gani akuran, gani akuran dalam Quran. Pas'aluhan at dhikrin kuntum la ta'lamun. Ditinin, galay tukit-tukit sa amin, sumagawa, bang piyo na kamang dalam kitab, dalam Quran, iyo na tukit sumagawa, sumay kiyaw niyo sa amin. Nagani kompleto agani ini kulang imian Allah subhanahu wa taala nansinin beritinan tembi mangkin terima Allah subhanahu wa taala hinagin supaya ikhlas supaya ikhlas untuk Allah subhanahu wa taala dan buah-buah kay syaitan tesi luk sumegwa hatinan petuhut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinan labian samian sentuhan tembi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ikikya mo kahinang bisan pinte kay tetuhut bang sami sunnat nen gay pintewe niyan melusi melian pinaib men mipulusun na pin metabligin sa mga sinduan misara may makanak etin niya makibisara sa mga makaragatan to niya matukmat ko sa amihan gay man jari bisalay amay sikitebi gay man jari bisalay pin mipulusun na gay man jari gay te pulusun nahin gay te pulusun nahin bi so lusi metabligan sa amihan tebiya may makanak misara gani etin ano pag sila matukmat na jabdo pin magpis Pakistan pin pusong na nakita. Tuk magjacket kit sakit Palestina kit jacket Pakistan pin pusong na nakita. Dumen sa iyo. Nabihin nga bakas tikita yung jacket sa amin. Nga bakas tikita bisa amin bang singi pustan pag imamare. Gay, napagilusik tayo maganakin. Tabi amihan matuk sa amin pin bang nabagasik jacket sa amin. Jacket Pakistan pin basa pusong na. Adakala magkamali kita sumay. Etin Navy Bisrain
Jai te pu sunnahin sa pagkam semen. Nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa pesaing ge. Peg ibarat te bi tinindaan pekta. Sumegwa magdata langit. Ye de gitu mabot siya. Dan buang manhinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peg sunnahin mana sunnahin hinang. Te sunnahin hinang. Dan buang man kekahinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinang nek magdata langit te binawa si dinaku Allah subhanahu wa taala. Ni manusia te berita langit. Laman itu tempat teman nota tadi plano, saya me pima ya saya nggak kita berita langit sama. Erwi, dengan pen nukul sunnah saya maksudnya kita kristian sama dengan saya. Gimana cari binisara? Saya binisara itu binisara bersama pekitaran teknik dulu, pikir kuat juga tuh, memakaran sedikit kesamian, matuk bisa matuk laku dan samian dengan pentime itu rasanya. Itu sunnahin hinang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaket si tabligh bulan yang Afghanistan penun Bangladesh sama Indonesia sampean jaketnya sampean tu bangkit si akhirat sampean piu melli nama jaket sundalo na lemne dayen bustan jaket itu bahasa jaket bahasa musuh. Lumayan beri. So ala kulli hal dumani piti ke bisralian me bisramu sabine so saya do kita beri so kewajiban sikit beri etin magtabligin kewajiban sikit magpasampain so megwa bisrai sedikit sampai ke pekat kita kok kita rapat betem busun kita buat hinang tikebon sunnat Imam sallallahu alaihi wasallam saya so megwa maghinang kita maghinang kita ini kan tak hinang di bisamian pandangan Allah subhanahu wa taala ubusamian emen manusia mian balik kita bisa mutu tanbi ini manusia mian ini binin maka pas Allah subhanahu wa taala ini mian sini ngehinang ini mian sembahyang lay duk sini pusan ini ikut besar mian duk ini maghinang kita karena magparacay kita bi karena Allah subhanahu wa taala duk hinang tibi kemon hinang mahabin ubus karena ikhlas duk karena kepenuh Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia lay ini manusia depende Allah subhanahu wa taala tabut silau kiamat ini manusia makapasin nian tabut silau kiamat ini antag bin Allah subhanahu wa taala alladzina yarithuna al-firdaus hum bi khaidun tepengurung wallahu subhanahu wa taala siya hintabot siya kiamat pus ampan pagagad pagtinggi betagallay yan ay tinaga siya magdilam surga firdaus sa Allah subhanahu surga man Allah subhanahu wa taala tepengurung yan si manusia magkahagad sa Allah subhanahu wa taala kung Israelian ubos may pasunuin ini ni pusan nen sine manusia mangga makapasin abdo manusia makapasin misalkan mian pos kima man si mana lumian sampai si mana ini men manusia makapasin mian ilmu tebi SBC tebi do kilang tebi ibu was nekemon men manusia makapasin mian tawat selalu kiamat pos ang man pagtenggele yene mian mga makapasin mian tibi salamian us ko ito sine manusia mangga makapasin puas ang man pagteng litep kewa songot na isa para sila ngakat gani si pite megine bangus ko rin ilang kisikbitan na niya kapan mo sa amin apa to kene say anang sine puas na makapasin ini siya dalam surga na siya pinasik wa Allah subhanahu wa ta'ala usko itu sine mangga makapasin siya nang sinin dumen ako mamakahin abdo kikitawan ko umat sumigwa inakahan kitidu Allah subhanahu wa ta'ala bin Allah subhanahu wa ta'ala kul hal nunabbiukum bil akhsarin amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا ini nga doon sa kita si Bisrael yay mangga makapasin abdo dumensi bisarago dumen bisara may keulamaan dumen bisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegwa misrael na si mismo Allah subhanahu wa ta'ala
akan bisra ko samian Allah subhanahu wa ta'ala wa ka Muhammad akan te kau pende akan kai pende ka bangsine manusia mangga makapasin atau bangsine manusia melugiin ene puas amban pagtenggele sa logamat day sine pende melugiin manusia meghulu meghinang siya sumelugi siya sa pagkinang hangkan ko te bisrati be delumian hangkan sumay do te do parkalale bisan kiti meghinang bang dumensi dua parkala men pemoyahin dumen karena ikhlas du karena hatinan tanut sila bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meghinang kita bi sumegua bin Allah subhanahu wa taala inang tanbi min Allah subhanahu wa taala alladzina dhalla sa'yuhum fil ayati dunya bin Allah subhanahu wa taala alladzina qul hal nabiyukum bil akhsarin amala alladzina dhalla sa'yuhum fil ayati dunya mian bin Allah subhanahu wa taala agahante ke opin no Muhammad bangsine penne yene penne melugiin mian tusi eleu dunya sampai teleu kiamat lugi sie awe selo kiamat lugi sie sine penne yene manusia naghihinang tusi eleu dunya manusia ka peneng abdu naghihinang megluhu asal ka peneng sie megluhu sie meghinang hinang den asal samian sumegua hinang den balla sa'yuhum hinang den lepas tujuh Allah subhanahu wa ta'ala enggak tinima wallahu subhanahu wa ta'ala enggak pinilang wallahu subhanahu wa ta'ala porque sabi ne galai yene te bisara ene pining bisi kita dua parkalanya meghilang hati se sabian sumegua metuklaku enggak ni leo kon te bisara me maghaji kita bisa betullah suepiu raja kita pege ka meghinang se ka wasa maghaji pege ka bisin te bisamian metuklaku dukine duk pegeduk aja ke erang kita duk kapag samia i manusia le balla sayu metinen hinang dele lepas ga terima Allah subhanahu wa taala gani leo bang sa ingi paghajiin gani leo bang sa ingi pagsambayangin gani leo bang sa ingi pagpusain gani leo bang sa ingi pagsucihin gani leo bang sa ingi pagmian kiti samian magira aja mepi kileban samia pagingit magsambayang pinagaw bisan na bakas tabihan niya bakas yatin ang juro ila yatin ang bakas in ng bahayan pagi pinag magsamayang magdamay sa amin da nilaw bisan na bakas tabihan bakas mangya bakas sungay ka mo po magsambayang pagi pinag magsambayang sa amin da nilaw ni gani guna na bihinang lesi ni yan manusia lay yatin ang dalla sa iyong yatin ang baghinang siya wala pasamban siya may kikinang may lug gari gani yatin ang gatinima wallahu subhanahu wa ta'ala yene bihinang lesi amin ini al-nabiyukum bil akhsarin amala alladzina dhalla sa'yuhum fil ayati dunya tu selaw dunya sa amin ke hinang den wa hum yahsabuna annahum yusuna sunnah ini bisrar ini sabab ini basa bisrar hina diriin atau pikir kita diriin karena dia pakai persembayang ne pakai magpuasa ne maghaji ne wene asabab hinang pakai basa nangat sa siya samya ini asal magano siya kada siya magdua ruwe sudah wahum yahsabuna annahum yusuna sunnah pinde perfect pagkupin expert ko magsambahan ang mambansi umat sandal pagko nang bahayan ng muwasa man si Malik sandal pagko maghaji maglibo magtawap magsay katalali pin ang man si Malik ang man si umat sa niya at basag pabarang ko sa niya inagawati magpi si pasabag saya magsay hadyan magsay na sa bukang patsay magsay na sa bukang masay na mati si pagsayang ka na pinde sabay na mati na mong mati si pagsayang si Malik mati si pagsayang si Ano sa niya si Siro piling sahid na bigyan mati siya inagawati magsayinan mati si kapektingan bigyan sa magdung pusay bigyan ka magtiri gati ano naman sahid natin sa niya bigyan ka nilew pinda po pinda yan basa maamat mati no pinda pagyan aman bisa mati pagyan mas sa ko si pagyan kasi may kamitin tekting pagyan na may telora si pagsayan natin sa niya imbesahin pito sa pituan rin ang may pitumpu na mati si pagsayan gimurtag gayin kasi sabihin na ganiya kunani ganiya gaterehitinan pinahadya maglipasin ng samihan pagyan ganiya bang sa ingi pagyan ganiya bang sa ingi pagpusayin ganiya bang sa ingi pagsambayan ng samihan bisar Allah subhanahu wa ta'ala so ipinde bang siya pinagisara ini asal ini ipinde wahum yasabuna annahum yusuna
Pikir dia ni pindah asal sapap ni masa sini hilang di samian asal hap ni tahu pe hap yang man hilang sendiri. Ubus sini manusia yang hilang saya tu. Boleh saya kekihang dari kat diri Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saya hilang saya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Ini manusia naga gak patale gak tileu de gak pakale si Tuhan de si ayat Tuhan de gak pakale si bisara Allah Subhanahu Wa Taala gak pakale si bisara Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinapir wa dia tahu si naga wa di bisara Tuhanin naghinang siya duk kinabayan de sa amin dengan si bisara dumen hininang wa na bisara teman amban hinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban pinturo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk dumen karena ikhlas dumen karena hetinen penuhut na pagkagade sa Allah Subhanahu Wa Taala sumegua karena hetinen yene ada kala pengusa-ngusa hetinen pengujung-ujung de atau pe nian meriawa-dewa de samian yene kita muslimin so biginan saya so bang siap mistane asal hab hinang dili samian sine ko hati ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yan binisara wede kinandang kandang wede binistabista wede yan naman kagihinang din sa maghinang din sa samian pindi okay ne expert din sa samian maghinang sumegwa dumen karna ikhlas dumen karna kapagkahagat tu Allah Subhanahu Wa Taala sumegwa karna itin kabayaan si dirire itin maghinang siya dumayin karna kipinuhot pusi alabayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegwa alabayan kabayaan hinang-hinang de barande ubos manusia maghinang sayan dok ga ese ga hina de we asem de keso dok Tuhan Rabbul Alamin tabut sallallahu kiam ga kini bukan de Allah Subhanahu Wa Taala ko de bisara me de lumian ko de Firaun ben si Haman si Karun asem de si Abu Jahal si kemon de me kufar me manakale sampai ku itu le me Yahudi Nasara ku itu yan ga hinang de ga ta de hina de ga de pikilan de ini Tuhan keso de tabut sallallahu kiam kaysa magkagat sabihan namus manusia alay ulaikal ladzina habitat a'maluhum bisan sa maghinang sayan may Yahudin magnasa na masjid na babad na niya simbahan din maghinang siya pwede magibarat siya sa magibarat ni Yahudin na bigyan sayan magibarat sayan sumeruha hinang delay batal sabi ne tagadumen karena kapagkahagan si Allah Subhanahu Wa Taala dumer karena kepenuhut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghinang sige hanan samian yan may paghinang den ubus bistari pinakap hinang tujuh siya samian ubus sumegua gapen bistare we karena pangandakan Tuhan si siya karena penut de ekin bisara Tuhan tu siya duk bisara Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liqa'ihi duk ga siya magena gana pikir-pikir de gana ase-ase we magkesu ase duk Allah Subhanahu Wa Taala cello kiamat itu yang saya magkagat isa waya na magkesu duk Allah Subhanahu Wa Taala tahu cello kiamat cello di akhirat ubus ang bangsa manian bisan siya maghinang gagahad de Allah Subhanahu Wa Taala gagahad de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahabitat a'maluhum ini maghinang dele etinen ilepas Allah Subhanahu Wa Taala gani agbunade sa Allah Subhanahu Wa Taala nalu kata sigite ando sinten me detus ngibu amang Pilipinas sa maghaji mali pinter sa amin okay aja kita utang sa amin buwi ko hati ka tuwa pina puwaseten di sa amin atau wala magsambayan ne suway rumay ko pinisumbayan dumen si masjid manggaru kita bikole manggaru kita bisaki bang kita may kailan suway si masjid duk suway magjamaa duk suway si wal waktu bangga kita bisa manggaru kita na inetip sa amin sumegwa tu sige bistado garu sige tiya lumako na tamas dewa na tamasin magtabit kayo si Malik pa magbarangin ihahabahat pag bus-bus na magtahin sa amin sige dagit ini kole dagit ini bisaki alhamdulillah nagsyukur kami sa Allah Subhanahu Wa Taala tiya pagiti birong ko sa asamya sumegwa bang saki kita na epine pattakullah masatatum antagantag magpagsambayan lahat sa mga magsambayan so mangano kita bisaki kami kemungkinan ko mula-mula ginawa parangko pinasaban ko lay mangano kita bisaki di umisirin pikirete mo langit ami-ami ang masik pikitibi iyo miyan magjamahin mangano kita bisaki pasama pikitibi
Iyo na nagtuing sa amiyan, bangga do kiti pelem te bero TV tenbi, pelem te bero wena internet tenbi, pelem te bero sa laptop tenbi, namhang do kiti mangkin telpo at balik sa amiyan bisama. Iyan mangkin etin dine sambayang tenbi tinima mangkin betuhut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkin etin gele pas ambat kiti bisa amiyan. Yen me baginang tenbi. Ubus iyan manusiain fahabitat amaluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Gania haga bisan kue pintemen kue mamak tepun mian etinen mian haga amal insyaallah bisan sa ingi me detus tahun cembak amal sumegua ga debian pengandakan Allah subhanahu ini ga lebian paghaga tujuh Tuhan kara alamin ga sa maghaga suy in haja sa me pihi nang den uluk ga lebian sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus ga tebnia buat gane haga ni tahu si timbangan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kiamat ini menang tadi. Tenagani, mi Yahudi mi Nasrani bagaimana pengandakan Tuhan sisiatin men, kasi magkagat si pengandakan Tuhan gana guna hinang dia. Dakam tiyo magpari, sampai kayo magpari. Si orang lu si me, niya kasi matike ko magtawin niyan, niya ko pasik pari, dulu di Manila basa, wala nasa ina me. So bisan pe kayo sulo may retos ngibu, awan na pinte niat ulay mabalew. So ba mga tabot kaya lu malakang hotel at dugo yung fesi mesin dia po alay sa amin. Pin ulok na magpari. So inulay naman pero siya mga mangarot. Niat dosin daw. Naman matabot kaya. Kung sinabi lang na isa magpari daw sa amin lain. Magtabot na ini pa sinabi mo kas bosa. Nabi sabi na sa pagbuha pag-ilit tepik pitnaan nila po nito dan magpari atau wala simbahan sa mga sa amin na ilay malakang huting kagarihin. Atau si Omar si Malik atau si Pok sa amin akit binigkemot. Kay ti pinay magtuwat sa akit TV pinay ko ta pero umul ko rabdo nagay kay kitwan TV asal Allah alam da sumegwa dani pagangang TV dani pagangang TV bang mabaya kiti bigay lugi tuhut dari Allah subhanahu wa ta'ala kaya ampan ko ito sampai si Kimitay TV dani kiti magduwa sa amin sumegwa hinang TV pangandagan tuhanin duk leban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung semian tamanian du bisratan bi yen men amalugiin belik ko may amulugin tabot selawian pagtabot sultahin yan manusia ga maghahagat ga maghahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala manusia naghinang sumiga maghahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala dukinang din galiban ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina hinang din hinang dalay mahabitat amalum per Allah subhanahu wa ta'ala ilepas Allah subhanahu wa ta'ala hinang din ga tinima pag-isab ga nuhot si enetim sila nilungan na sini manusia may aawe ini manusia malugiin ini men tabot silaw kiamat ini mian dugga hina de mian Allah subhanahu wa ta'ala so de megasuwa tabot silaw kiamat yemen kehinang den lugi si ubus nagsikene si lugi tuan si abalik tuan si ula dhalika jazaa'uhum jahannam Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Lugi isi dumen bangkrap. Dumen bangkrap si obal iyo kasi abdo kas de million les obal tindani. Buringani nung jerika. Okay na bagyan okay na dun ngayon. Sumigwa bangkrap ne yene manusia sayan ga magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala ga magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala tumbas na bantuan pagkira lumin ini tumbas na naman bin Allah subhanahu wa ta'ala lumin pene kanat alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun dahil lumiyan manusia mumin magkahagat may ginang may kasulot sa Allah subhanahu wa ta'ala tumbas na bantuan tabot sa Allah kiamat ina jannatul firdaus kasurga-surgaan demikian sa sinin manusia ka magkahagat so maghinang siya sumegwa duman pagkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala kung may Nasara kung may Yahudi sa amin nga maghinang maghinang yan ay kapandakan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam maghinang siya pahabitat amalum lepas hinang gatin mo Allah subhanahu wa ta'ala ubus ine pagagatin mo hinang din Allah subhanahu wa ta'ala pero Allah subhanahu wa ta'ala ine tumbas ng banaku dhalika jazaa'uhum jahannam tumbas na nene pina tumbas pag hinang din gahitin ang karna ako pa ng Allah subhanahu wa ta'ala
Enggak karena aku, enggak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazaum jahannam bima kafaru, penumbas ku pinisihin ebut selama-lama. Saat ini kepada gak ada tujuh aku, kepada gak ada si Rasulku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Do ada haja ku pinne. Ini Quran pun samian, duk Nabi pun samian ini istizaan pengusak-ngusak haja pinne tujuh aku. Duk pagina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk ini paginang tadi. Dumen saya naghinang haji karena Allah subhanahu wa taala. Dumen saya naghinang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinagua paghinang dan istiza, ngusak-ngusak, etinen ini niyan ngaib sinagumin ni samian. Ubus sabanin paginangin, etiningit-ningit, etinen niyan ngelekat-ngelekat. Gak karena Allah subhanahu wa taala, gak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tumbas dan tabut pin Allah subhanahu wa taala tabut bil kiamat. Ulaika jazaohum jahannam, pinumbas ko pinihinang nilay. Bisan sa maginang magluog, subay ebut selama-lama dalam elum si tabut sa kiamat kana kinite. Ako sa baniyan na murah-murahan kita wan timini magapasin duk amelugiin na murah-murahan bang pangkitib tabut sa kiamat. Pinalabay kitib Allah subhanahu wa taala. Pinalayan kitib Allah subhanahu wa taala. Amban yene manusia makapas. Etinen saban hinang din pinisap magpinisap hinang tin bisamian. Etinen kan Allah subhanahu wa taala dukar na kipenuhot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.